hari gitu mah belinya cabe. Yes, si bos datang. Ah, itu si bos datang. Bos. Bos, bos. Ayo, ayo. Mana nih, Bos? Oke, dahar lah. Ayo kopi tuh, Bos. Ya. Kopi. Pakai ABC ya. Ayo, kurang. Sini Bos, nih, Bos. Ya, Bos. Udah aku yakin can balik sekolah di koplok teh. Ampun ya mah di mah. Toha, Oh, Pak. kebiasaan sama balik sekolah tengah ulang gitu. Iya, Pak. Orang nggak ada masalah, Pak. Sholat kacain naon sia teh. Iya, Pak. Orang nggak ada masalah. Diri palak itu preman, Pak. Palaku saha maneh? Itu preman golongan si Asep Babat, Pak. Dilawan teh maneh. Nyanto, Pak. Dah sieun batur mah lobaan, Pak. Kawan pisan siapa jadi lawan kita. Dia sisukan mah sekolah teh make rok. Aduh, era, Pak. Lu mau ke rok mah. Mau baru doong, ke. Bapak mah baheula. Ke sekolah di pala kulimaan. Yo, tinggal ikut. Oh. Kubran. Batur. Bapak, Juga ada menang orang mah bapak teh. kemana di mana can balik? Teuing, Pak. Kita can balik tadi mah. Itu baru yang mana ya? Ente orang serangan si Kokom pada baliknya. Aman mana sih, Ben? Sarua mun jika mah. Ampun dah ya mah. Cing balik mana itu sekolah teh gelut jeung gelut. Oh, dapat dari Panjang Tilu lah, Pak. Orang Pak. Nah, Pak, si Tono, Pak. Siapa burit nih balik sekolah teh kenapa? Si mana lo mana? Ada di palak Pak, aku golongan Asep Babat. Astagfirullahaladzim. Nah, Iya dipalak ya. Sarua geuningan. Ubed mana? Di mana? Oh, sarua di Kernek. Itu teh Kertaraje Oh. disebutkeun teh aku golongan Asep Babat. Aduh. Kan bayar temu urusan bapak ke? Sugan bapak wani gitu ke? Geus udah lah kacai naon salat. Sok. Pak, mana kacai itu bawa di mana salat? Sia mano, no. Ampun. Musingkeun wae deui. Urang keur menang-menang teh. Udah ayeuna.
Mana remote ini yang mulut TV gini hesek. Sardak elok bisa remote bener. Remote ya. Kayak berita corona ini teh. Ampun. Remote acan toha. Toha, Aduh Pak panek dahar ini sholat. remote kemana remote? Si bapak main kita. Ya, yuk remote mantang. Si Tono yang mau masak mie udah. Ampun, aing yang lalajo atuh da sapopoe teh tara deuleu TV aing teh. Deuleu bujur muning di sawah. Tah, ieu film HD ieu. Aduh. Wish, gelo. Begitu jebur ke sawah kitu, ampun film naon ya? Lagian TV teh film halus kieu ya. Ubar gabut. Oh, sok rame film eta. Nyantai heula bari lalajo TV mun budak nyara ratu. Terus saya budak mah ya, aku budak teh bagian lain mah lalajo TV teh. Ih, gelo. Aduh, eta. Hebat. Bisaan euy. Gelo atuh mah euy, pati ngejebur ka sawah kitu. Tono? Adi Pak. Si Tono mana si Tono? Tuh di itu kedahar. Berlahar, sok yang berlahar. Ya. Aduh bener nyanyi teh atuh. Pelak. Aing mah dicarekan wae, aing mah udah asup. Carekan wae. Da teh seragam atuh Idan, kumaha nyanyi teh? Sok bae nyanyi deui, Wangiluan. Cing nyambung. Wangiluan. Gebuk dengan pertanyaan ya, digebuk begitar ya. Sok. Nyadunya. Berbun nyambung. Bae kita balik sia. Hiji, dua, Sok sok. ku ulang malam. Bos, guru dijajah mah geus naon deui wae. Aduh. Wae. Udah gulu atuh mah. Gulu kopi. Pesen kopi teh isu. Salah lagu, ada masalah kelek. Ka mana? Ngopi. Udah bau. Kopi dan. Sasaha? Wah, pesan kopi. Kopi ya saya bayar kemarin kayak Itu bagian si obos mayan mah. kopi naon Kopi paku cenah. Eta Dan, Bulan, kopi luwak white kopi. atuh ke upah passwordnya. Nya kali telepon password dia. Abjan. Wae kopi abjan. so Kopi naon tuh, Wak? naon Bos, kopi naon, Bos? Naon lah mah aya. Susu. Kan bae. Susu, Wak. jadi Susu dua. Kan turan tadi itu si obos, Wak. Ngopi dewa. Dapat. Bos, kopi teh, Bos. Kokong. Itu bawanya. Bos, ada kejutan kan, Bos. Merah. Om. Kenalan, Kom? Jajan. Jajan naon itu? Wak, bere Wak bisa rek pesen naon sok teh ala dibayar. Ka mana si Tohana? ayah nu jadi buminan Bon Cek. Atuh sok jajan heula. orang jalanannya Sok. Nyana kantong teu? Jadi pada ngabong gitu. iya Bos, tenang ayo bos. Duit lah, Bos. Wah, Ya insya Allah. Ada yang nganyuk deui.
Ah, dibejanin. Oh, Wah, kalepasan. Ayo, iya. awal keresekan lah. Jadi kan yang utang mau kamari bos. Lo mau ke mana? Iya. Nah, eta. Naon deui, Wak? Nih. Tos ae. Tas ya. Rek dibayar ku AA atau acisna ka Okom? Wow. Ieu wae. Nya. Mau yuk itu payun. Yang mana sok? Iya. Iya. Kom, Kuana. iya anu ketinggalan, Kom. Naon? Nah, iya.